acila bat nga elbison ningdo bat nga pediang so bhai phi baro ha kanai ka tuition class yung chi lengba kanai ka YouTube ha ka por ngan botai ia ka we ka topik ka budena class 12 ngachim na ka NCERT textbook yang class 12 kanai ka dor ngachim tin in masa ciranti lada ka chaire nai nomor bu kala kim balat tem ciranti la ka kot NCERT textbook yang kelas 12 te nai ngan batai phi ya ka topik ka bude chapanga malaria tendaiwa ngan batai bon bha ya kaneka life cycle ya kini kiwe ngan su batai tata mulumala ha to ka nei ka yung jai malaria chikan boro de dere ka yung jai kicho yung jai ki kencer na chu ong ne kriat bat de dere kriat da chu ka yung jai bor ka chet bor kriat ha chet de chet da theo chet la da sngap la jong da kupchi na ba wa sa nya boere ha ka de ka ya jaj yung jai te ka ne ka yung jai ka de ka we ka yung jai ka bur chap chi bon ba ki bru ha bor the ba dia ka ne ka yung jai malaria ka dere bu pen jai upar jong mudore ong ba upen jai upar jong re umun pen ya ka ne ka yung jai ude une plasmodium vivax lane plasmodium falciparum lane plasmodium malaria kian kinai ya kinai gidi kita ki kenja plasmodium ki ba pecok ya ci ka yung jai malaria but kinai kilare bun era jong kamet yang ci ndre kian kam yong ni arab kinam cui ci dilanai cubu akoti andre terasor cilare mun sudi cikjet de tere cilare mun sudi lejong kan naik sor kan naik koti ciapan kam kali bercin chong te nai kini ki perjong kian kam ya uta uno kit but uta uno kit ude perjong to malaria is caused by a protozoa called plasmodium kemudian kana kayong jai malaria lapen long da kini ki protozoa kibu ci ong kini ki plasmodium ki an lai jai nai kat kum hakas kot class 12 ki an lai jai plasmodium vivax ubude we na ki jai protozoa umun peco yang jai malaria kubu sa priang ha had kata ubu bon napdeng kini ki plasmodium falciparum plasmodium malaria plasmodium vivax ude ubu spread ha had kata plasmodium malaria sulong apde plasmodium falciparum pade ude we na ki jai plasmodium ubu cerkai ha sem cho na plasmodium falciparum gemot ke nyong ma ha long na no to pareng long dangerous ha pecap berubon ha ne chu ong no chu en bok no ba une plasmodium falciparum umai be duna karkom spread ka berkom pensopriang te cilakan bukata ke malaria cicok lembak neka lembak ini ki protozoa ka bacikot ci ong ki plasmodium te nalang ong phi kini ki plasmodium kila are bun de la jong hobru kila are bun rung la jong hobru ki en kam ya kita ki vector ki ong plasmodium need a vector to move to the body of human te kini ki en kam ya ki a vector lane yakini kinongra they needs the carrier okay to move to human ki don't come yakini ki nora ki vector no bakin de hakini ki bru te the female anopheles anopheles female anopheles datama tat umat kan the lane perjong kan the umen rak nani ne jat yung jai lani mun rak nani ne jat protozoa ngap cenrang copang re tat mut ong umat cenrang copang re no perjong cenrang copang re penjang menpang ye bru ude tat pang lani mendaj kacong ala ong kakten te mendaj ye bru ude tat une perjong kan the boj ong female anopheles te unai female anopheles ude vector ta te ya kini ki jat yung jai malaria
cila bun penjam, cila bun sumar, la ada bun omor penjam, la si jam reo ya ta, kacau ala buru-buru, te cila bun sumar ya kinai kijat yang jahai, da kinai kijat dawai kubaci ongki chloroquine, 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 but unai we lolot udeu quinin, QUININE, and arjat kinai kijat dawai chloroquine baru quinin. Tela no bunia dai kena ka jajun chai. La no bunia dai kena ka jajun chai. Cila bunia dai kena ka jajun chai da ka cipon kame kini ki mosquito net, mosquito net lo ni musari cekop. Dedere. Te ki spray, cakta spray kita ki jet ki ani buru mana ta. Kena muta capang rat perjong, semamalah perjong pangrat na. Te ki en ki mon pon kam ya ki ne ki spray nan ki ne ki DDT. DDT tetendai warna DDT ulong kicap mai perjong tendai wa unai DDT uan rak penman ya ka yang persnu yo bro kalau uan rak penman ya ka yo persnu yo bro te kabu biang ci peron kam musari peron kam musari hapurtia to kata cini batai no ka life cycle kayong telun kayong yang unai plasmodium kayong telun kayong yang plasmodium PG kena dor ga try dapi nyokan bahare masa cir nang kuat kelas 12 ka figure ka on the stage in life cycle of plasmodium ta ha ka bon kong kinai ki mai ngan ong ye phi kinai ki perjong ngan ong ye phi ki lemno ki an kam artakihos artakihos bat kita ki host ki de bia perjong we badu bru namar ban pendap bia kayong emiti ki how bru kina ki perjong ki man kon te ngamud ban ong how perjong ki man kon la moit lo perjong de ho bru te ki cang keba den ki rong hagi senam ki anti ki man peleng la man peleng la rodot ho perjong te kan caj be ta telun bat pisa sukan ha enda cila ya bah tai na unai perjong udah perjong kan the bat cien ong ya unai le se udah perjong man la cak ta lani mula n ya kinai plasmodium te cila ban ong unai ba udu infected female anopheles lani perjong kan the hawa unai ula n ya kita ki plasmodium se vivax lani malaria lani falciparum ude bun pang lani bun dat ya bro enda ula dat bro te when the mosquito bite another human sporozoite are injected with bites te udah pang na bro kinai ki plasmodium kiman n how na perjong kila cha inject lum nai haka ktei yong na mencapang ti but kisah transparan ya kita ki sporozoite sporozoite ki kon yong kinai ki kon dong ini plasmodium but kini sporozoite in kidi men ketak infective stage of plasmodium is the sporozoite tama infective stage of plasmodium is the sporozoite te enda kini kila alar bro aca pang te kila alar rasnam non rasnam kidi caj bet direct hau libar how do not di bet hau libar ten alar hau libar kila no gina cer nang 2 point infected female anopheles transfer sporozoite to human by biting and pangti dati sporozoite enters the liver, they multiply and start attack the RBC, result in rupture of RBC and rakil arong hon liver kila no kine ki sporozoite ki sedang bun multiply penroy ne sporozoite asir enter kendiador kin pon mai bon te haga juga por anda kila ada penroy kila no
kirong ha kine ki red blood cell ki chi kini ki RBC anda kirong ki RBC kila no ki pen pra ki RBC ki pen jot kini ki RBC ki pen jot ki RBC they rupture the RBC they rupture the RBC te den bakil rupture RBC kaya ka berja cernai the parasite reproduce asexually ki reproduce asexually ki pen moid lot multiply lot sebon kharoi tandai asexual method in the liver cell bursting of the cell and release in the blood kita kharoi di ki prana onti bak sarong haki senam haki RBC endak larung haki senam RBC kemudian kisah penjot dan di RBC cernai parasite reproduce asexually in RBC burst the RBC and cause cycle of fever and other symptoms. Te endakil arung ki RBC, ki prai ki RBC, ki la jot ki RBC, te ka ko ja ko kdo, ki sa cho ra ne ke yong chet yong chi. Yong chet par ka juga por kriat, da thau da ke yong chet ka ku ha. Henry hap kulum janba, hap kulum blanket. Nomor bu kriat. Sini ya soal nata nomor bacikan bu kinai ki RBC lani kinai ki red blood cell lani chuang met in common no kaslam kadeka we na ki bu pene ya ka temperature ha ka met bru ya ka yung chidung kriat ka pene ngano let's say light punya degree centigrade kadeka yung chid yung kriat yung bru ka bulong normal hare naga daw ko yung ano kinay ka kuno haki life pra degree centigrade life pra degree celsius ngomong lane kala ban lar haki da ong Fahrenheit kala ban lar haki chispa saw lane chispa lane tam chispa plus ngaco chispa plus kala ban lar haki ta te but dalong ta kala long high fever kala jor haki yung chet sila sa jor yung chet kadebu kinai ki parasite lani ki sporozoite yang unai plasmodium ki la pen damage lani ki rupture lani ki la pen jot pen prai kini ki RBC kasa endan nang taka jat yung chet bat ka yung kriat punya kriat chills punya kriat ta kinai bade jernai la prani RBC beradin kata haga juga por ki prai ki RBC Bat kinai ki RBC silia cis along nanta silia cis sa chet sa kriat nanta kadebu kinai ki RBC ki malapra ki pen moit ia ka be ka toxic ka ba ci ong ka hemozoid na cha rupture RBC ki RBC ki mala jot ki la no ki pen moit ia ki ne ken jabe ki ba ci ong ki hemozoid But de la tadau ci sa cho ya kine ki yung chet keju shiver keju kriat but chills punya kriat ta anda kila ada prai kini ki RBC kine ki parasite lane unai plasmodium ulalem no usdang ban form usdang ban man kente man cenrang no nanti we unde ek we pade ula ban long male gametes we pade ula ban long female gametes we kala female gametes we kala male gametes na female gametes unai de male gametes na kin kala chone gametu sai te chil ki man male female gametes ki man male gametes but enda kila kala na female but male gametes ha kamet yung bru let's say unai bru uman la cha kta ha kan ke jai malaria cha dai plane cha pang lot sa ha we perjong cha pang lot sa we perjong jerno perjong pang nai yo noi bru man en ya kini gami ke sai pang nai mana pang nai perjong kinai ki gami tu sai kini ki male gametes female gametes kin sa rong dan haki ya kin sa rong dan haka met yang unai perjong lenti andal rong ho perjong
kinai ki parasite ki rong haka kpo mo haka stomach kin rong haka kpo haka stomach. Parasite enters the female anopheles by biting the infected person. Gametocyte of Plasmodium fertilize and multiply in the stomach wall of mosquito, and here the sporozoid form again. Te endal capang nai kinai ki gametocyte ki corong hakamet yang unai perjong, padna corong hamet yang perjong kilar haka kepo haka stomach, banalar haka stomach ki sedangman fertilize no kinai ki male but ki female gametocyte. Ki sedangman fertilize no inai te endala fertilize nai fertilization development takes place in the mosquito gut nai haka stomach. Endala fertilize kaya kabunja nai kinai ki female but ki male gametocyte da fertilize ki kala sporozoid lolo. Kelas sporozoid enda ki kelas sporozoid mars ndap kelas sporozoid ki chat no laka kepo but kide store lanik sporozoid move to salivary gland ki moid no laka kepo but kide chong di sa no hakine ki salivary gland yang unai mosquito chong but ki sa no haka salivary gland jong mosquito nan nei lese te barat de nanta kisa prano lautila yang song di bat haga porba sa chila unai uperjong ude pang lo di dai lo di bru lenai kisa transfer lo nai hak te bru bat ter kasa chai lo nai kasa wan lo ti bat kanai ke jai kasa priang ha kanai karkom dere lang bakal dere lang baka handrai kisa priang leng baka leng baki neki vektor ki bude ki female mosquito te cian kam ban ya dai la jong ban pendunai kene ke yung jai da ka bicile mo kop musari raportia enok re ki men sa terdong hatuar nomor selia henti kini ki mosquito kila bun kapleng lolot ti kin roy kin ipang lolot cibru te cinco ya kene kayong jahai te nakamta kene ka malaria bat kene ka life cycle juga malaria ya try tat kat nai nakamta yung ci ki reckless 12 te let's say lada dang kwa lolot ki information pila ban pule naga kot yung pi ki an bon ja ki kot sa pule bisa cok sepon baki information bat nai ngal coba tai pi tel endo pin skap kan te nam ta kata sngai tat kat nai kublai cibor